Ese koko Facebook irahemba mu Rwanda? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Facebook international account cyangwa se Facebook page irahemba. Ihemba igendeye kuki? Ni ibiki bisabwa kugira ngo nawe wahembwa? Kurikirana iki kiganiro paka kigeze ku musozo, urahava ubimenye. Tudatinze, ubundi iriya Facebook dukoresha, iyo uza kuba warabimenye kare ugafungura Facebook page, ubu nawe uba uri mu bantu batangiye gukirigita ifaranga bari kuye kuri Facebook. Ariya amavideo dupostinga na ziriya nkuru twandika byose byakwiye kujya bitwinjiriza, ariko ntitwabimenye mbere, ariko uyu munsi turabimenye. Reka turebere hamwe uburyo wafungura Facebook pages. Wibuke gukora subscribe, share and comment kuri Zona Legend, maze ukomeze kunogerwa no kuryoherwa n'ibiganiro byose nkomeza kugenda mbagezaho. Tudatinze, urajya muri Facebook yawe. Nimba ukoresha Facebook account isanzwe, niyo uri bwinjiremo. Numara kuyinjiramo, uraza ujye ahantu handitse ngo profile, cyangwa se ureba hano hari uturongo dutatu hano mu iguni. Nizere ko muri kuhabona. Hano hari uturongo dutatu, uraza ukoreho. Numara gukoraho ku turongo dutatu turi hano mu iguni, uramanuka ubona ahantu handitse ngo pages. Ahantu handitse ngo pages uze ukoreho. Numara gukora ahantu handitse ngo pages, urahita uza ubona handitse ngo create pages. Twebwe tugira create pages. Numara gukora ahantu handitse ngo create pages, urahita bakubwira ngo andika, urahita ukora handitse ngo go to state, get start. Hano izina rya account yawe. Account yacu turayita Rukundo TV. Umuntu atubwiye ngo tuyimufungurire, niho mise mbereka uko nshatse kuhita mbereka uko wanayifungura. Rukundo TV show. Kimara kwandika izina rya account yawe, iyo page yawe, urahita ukora handitse ngo next. Kimara gukanda next, abarata kuzanira category. Category ni ukuvuga ngo ni ugushyiramo ibintu uzajya ukunda gucreatinga, inkuru uzajya ukoraho nyine kuri iyo page yawe. Ushobora kuza ukihitiramo iyi arts, ukihitiramo aka ka TV show na music, n'akangaka ka musician bad. Warangiza ugahita ukora next, ushyiramo ibyo ushaka, ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo ibintu biri hano hasi. Wamara gukora next, ukarindira indi step igiye gukurikiraho. Ahangaha barakubwiye ngo do you have a website for Rukundo TV show. Ahangaha iyo ufite website uhita uyishyiramo, iyo utayifite uhita ukora skip. Ahangaha bari kutubwira ku designinga account yacu. Nimba ufite amafoto uhita uyashyiraho. Nk'ubu twebwe twari dufite amafoto, urahita tuyashyiraho. Urahita ukora handitse ngo upload photo. Nimba uyafite kuri telefoni, take photo. Nimba uyafite, nimba utayafite ari ukwifotora. Amafoto nako twari tuyafite, tugiye gushyiraho cover photo. Ni foto ya foto iba igaragara inyuma. Urabona ko dise duhitamo iyi ngiyi. Urarindira processing. Nimara guprocessinga, iyi foto iraba yagezeho. Hanyuma ahangaha handitse ngo Rukundo TV show, naho turashyiraho ifoto. Uhita uza hano handitse ngo upload. Tumara gukora upload, turahita tuza duhitemo ifoto dushaka. Kongere tuze duhitemo ifoto dushaka. Urabona ko twebwe twari twabiteguye, amafoto twari twayakoze. Ni ukuvuga ngo nawe amafoto uri bushyireho urayategura, ubanze uyakore mbere, cyangwa se uzashyireho nyuma witonze, ariko uko wabishaka wabikora uko.
urabona ko account yacu tumaze kuyikreya. Uretse ko hano handitse ngo urabona ko account yacu tumaze kuyikreya. Uretse ko hano handitse ngo done. Umara ko handitse ngo done, urarindira account yacu tayari ubu yamaze kuba. Urabona ko nta bigoye. Iyi account mbibutsa yuko iba yubakiye kuri account isanzwe. No kuvuga ngo login za account isanzwe nizo zi account ya pages, nizo zi pages ya YouTube. Urabona ko mushaka mwatangira ino pages yacu mukayifollowinga. Urabona ko ntago bikiri aba friends ni aba followers, cyo cyukira ko yabaye pages. No kuvuga ngo iyi account nawe muyikunde, utangire muyifollowinge. Urabona ko uyu muntu natangira agakora akajya ashyiraho video nyinshi, akagira aba followers benshi, bazamuha monetize. Tayari iyi account ibiri muri United States tuba dufunguye. No kuvuga ngo ukimara creating Facebook pages, kubera ko mu Rwanda nta Facebook, mu Rwanda nta monetize turabona, ihita ifungukira muri United States. No kuvuga ngo iyi account yamaze kuba created, muyire muyikunde. Nguko account pages i creatingwa. Ciao ciao, murakoze, Imana ibahe umugisha.